ngoba sogcwalisile kunezinto bemphoseni funa sana-understand ukuthi ngoba sesithole lamandla azokwenza why fanele sibhabhatiswe ngomoya ongcwele, why fanele samukeliswe lamandla kamoya ongcwele. Yazi namhlanje ngicabanga ngabe sithenga imbuzi le ekulako leya kababuzi bamnandi sabahlabela saphela kwadliwa noma igula uma uyithandazelile phela ungathi okuhlambulukile kuqolile. Amen. Ngicela-ke bese-ke uyakufundela bazalwane. The Holy Spirit number 1 nani point lokuqala umoya ongcwele bazalwane emhlabeni uzele the Holy Spirit glorifies and teaches the church about Jesus Christ. Umoya ongcwele ebandleni uzele uzofakaza ngoKristu. Aphinde umoya ongcwele ebandleni noma emhlabeni uma sekafika ebandleni umoya ongcwele uzofakaza ngoKristu. So uhlola njani umoya ukuthi lo umoya kaNkulunkulu awukwazi siba lo moya uglorify izinto ezinye ezima-personal agenda noma uglorify izinto esingazazi, but umoya kaNkulunkulu ophilayo elibabeli ungumoya weqiniso. Umoya ongcwele uJesu emdedela ukuthi ehle emhlabeni wayezele ukuzofakaza ngoKristu, ngoba uthi la sizofunda khona kuZenzo 1 verse 8 elibabeli nizokwamukeliswa amandla uma umoya ongcwele sefikile phezu kwenu nibe ofakazi bami. Niba ofakazi bakabantazana bakaKristu ngoba senamukela umoya ongcwele. So umoya ongcwele bazalwane primarily so azange lethelwe yini emhlabeni, azange lethelwe lo esibonayo, but imandate kamoya ongcwele ukuthi emhlabeni ukuthi azofakaza ngoKristu. So uma ubona izilimi, uma ubona abantu bephila, ubona abantu bekhululwa, ubona kuba nama-manifestations, abantu badonseka ukuthi umoya ongcwele uyena ofakaza ngoKristu. Uthi uJesu lo moya engizowuthumela kini angeke akhulume ngokuthandwa kuye, uyothathwa kukini alibikele khona, ngoba umoya ongcwele bazalwane uze uzoglorify nokuthi ufakaze ngoKristu. So uma sithi sinomoya kaNkulunkulu impilo yethu ifanele nayo ifakaze ngoKristu. Ngithena khuluma nomphostoli uMkhize wathi man of God singena kwisizini siyibandla likaJesu lokubusa kanye nomoya ongcwele, ngoba uKristu bazalwane njengoba wasinikeza umhlaba ukuthi sibe nedominion siba usinikezele ukuthi sobusa kanye na yiko ubona lezi zinto ebesiyiprofeta namahlamvu akuyona ivangeli le-prosperity, kodwa uNkulunkulu ufuna sibuse kanye naye emhlabeni. Akaze ngayibona inkosi ebusayo besiyaswela, akaze ngayibona inkosi ethi yabusa but ineyinkinga. UDavide kuMahoko 23 uJehova ungumalusi wami angiyi kweswela. So namhlanje bazalwane umoya ongcwele uze uzofakaza ukuthi Jesu loyo owasifelayo ufuna sibe nayo impilo echichimayo. Jesu loyo owasifelayo ufuna sikhululeke. Jesu loyo owasifelayo ufuna konke siphile. That is why when the Holy Spirit is working amongst us kuba khona ibonakaliso ngoba zifakaza ngoKristu nomsebenzi wakhe. It testifies and he glorifies. Umoya akathathe udumo. Umoya akadumisi umuntu. Bazalwane ngisho. Umoya akaglorify mina. Kodwa umoya ongcwele uglorify uKristu. Bazalwane. When we see him moving, he is glorifying Jesus. Uma sibona sigiqika noma sikhuluma ngelimi sizinto yasezulwini ufakaza ngoKristu. Why umoya ongcwele uyi-reality mamashiya esenza sibe nesiqiniseko ukuthi uPetro is a deposit. Uma uyi-reality bafo esenza sibe nesiqiniseko ukuthi nempela uJesu wayehla wafa uyabuya. Hayi izinto esiyitholayo kodwa lokuthi ukhona siyabuswa, lokuthi uyaphephetha khulume, lokuthi uyasifundisa uyasakha. Do you know that when you have the Holy Ghost you have a protector? Umuntu uyasiprotecta siba abantu izinto ey'gigqika emzini ethu silele ebusuku asizazi, ama-meeting abanjalo ngamagama ethu asiwazi ngoba sikhola, kodwa ngokumoya kaNkulunkulu ufakaza ngoKristu wona osifukamela ngoba where the Spirit of the Lord is. Now njengoba wamukela umoya ongcwele awumukelanga just a wind ozona uyizwa duze kwakho ithi no, wamukela umuntu, wamukele uJesu. What is the Holy Spirit in me? Is Jesus unlimited? Yes, umoya ongcwele uJesu unlimited. Akelithi amen bani. So umoya ongcwele bazalwane ufakaza ngoKristu. Ufakaza ngobani? ngoKristu. Yingakho umoya ongcwele akayisupport into engasupportwa yizwi. Abantu kulezi insuku sithi umoya ongcwele uyasebenza, kodwa masitracer eBhayibhelini akukho la hlangana khona lokho
okusebenza nalokhu bazalwane okusezwini. So umoya ongcwele akakwazi ukucontradicta izwi ngoba umoya ongcwele usebenza vele la kunezwi khona. That is why we are saying when the Holy Ghost comes upon us, the Holy Ghost is there to glorify Christ. Ufanele afakaze, he testifies ngoKristu obulizwe. So moya ongcwele ozokufundisa ukuzonda abanye abantu ayisuye. Moya ongcwele ozokufundisa ukupretenda ayisuye. Moya ongcwele ozokufundisa inhlebo ayisuye. Moya ongcwele ozokufundisa ukubamba amagqubu ayisuye. Ngoba umoya ongcwele uma sowutholile impilo yakho ikhiqiza iy'thelo zokuthi uhlangene nomoya. Bangamane basibize ngelima nemahlamvu bathi kudlaleka ngayelula. Akukho ukuthi sibhomba zabane sangenwa yinto yasezulwini ngena iguqule uwena lithi wabafela ukuze bonke abaphilayo bangasaziphileli bona baphilele yena. Asisazibusi siyabuswa, asisazenzeli siyenziswa ngoba umoya uphila phakathi. Wezwa yini? Why enkonzweni every day sofuna ubaguma mthotheli wena ukuthi khona into engingeni ayivumi ngithule. Uzumfazi eSamaria uthi Jesu emfazi kube yazi ukuthi ubani wacela amanzi kuwe ngawacele kimi nginamanzi engakunika wona ongasowaphosile ungasaphinde ome. Uthi lo mfazi awu Nkosi kanti khona amanzi anjalo. Hayi sanibona bazalwane, kanti khona amanzi anjalo na esithi uma siwaphuza besasomi. You are speaking about the Holy Ghost, Jesus Unlimited. Lithi iBhayibheli wathi Nkosi ngiphe lawo manzi. Uthe uKristu engamnika amanzi simba. Umfazi wathatha umjeka wawulahla phansi ngoba waksa wathola la manzi angumoya ongcwele. Izinto ze-religion zilahlwa phansi. Wathi sawathola izwa bazalwane siyasuke uyithwaleleni bese sibuswa yingoba ukuthi waphakathi kwakho kuyokhophoza umthombo. Bazalwane ngihlala njani ngingabaqolela abantu kunebekophoza ngaphakathi kwami? Ngihlala njani ngibabonele abanye abantu kunebekophozayo? Sisizwa ngomoya ongcwele maphosa. Lithi iBhayibheli uyasazi ukuthi sinobuthakathaka bese afika sisize. It's advisable ukuthi uvume ukuthi Nkosi ngiyazazi ngiyahluthuka kodwa umoya ongcwele thatha indawo. Uzelelo umoya ongcwele uzofundisa ibandla ngoKristu. Ubona abazalwane bangamazi uKristu bazi izinto zakhe ukuthi abamvumelanga umoya ongcwele wena mntantu ukuthi asebenze ngoba uma simvumela umoya ongcwele ebandleni iwoditwa yenzayo ufundisa ibandla ngoKristu. Ibandla lithi ngambamba uKristu akupholi makabunjwe uKristu phakathi kwenu. Uma ibandla selimbambile uKristu bese kuvela amafruso ukuthi uKristu simtholile bese ke kuza la manifestation. Awumazi uMatewu 6 siba uthini? Uthi ngafani nabezizwe abafunisisa lezi zinto. Mina funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe lezinto ziyokwenezelwa. Uzelele umoya ongcwele bafo uzosifundisa ngoKristu. Uzosifundisa njengoba siyocelebrate iPhasika nje uzosifundisa ukuthi wenzakala. Yingoba neBhayibheli makarendani uthi nokufunda siba ubona ukuthi noma indlela engithole ngasisambulo this week akufani na last week ngoba umoya ongcwele is our teacher. He teaches us Christ. Amen. The second point about the Holy Ghost. The second point, the Holy Spirit gives us boldness to proclaim the good news. Acts chapter number 4, verse 29 to 31. iBhayibheli labazalwane la ngizowaqhutha lama verse bangawasa. Lithi iBhayibheli uma uPetro noJohane beceda ukusukisa isishosha emnyango omuhle, abafarisi bayikhweshina lento nezazi umthetho zafuna ubahlazisa zibabuza ukuthi nenze ngamandla maphi. Kuthiwa kunalahle kwafika khona bafuna ukubathulisa ukuthi mabangayenzi lento yabo yokuhambe bamemeza igama likaJesu ngoba linamandla bazalwane. Uma limemezwa leli gama kunyakaza amadimoni endawo, kunyakaza amadimoni endawo. Babona ukuthi angeke sikhone la amabhizinisi azophela. Ngicabanga ukuthi abanye abakwata yilabo benza ibhizinisi ngalo mfana. Can I introduce you bazalwane to the Holy Ghost osinikeza isibindi? Lithi iBhayibheli indlela ebebahlukumeza ngayo hiphi bebafuna ukubathulisa, bafuna ukubaqeda isibindi. Kodwa lithi iBhayibheli bathi besathunjiwe besabanjwe yilezi zimthetho nabafarisi ibandla elinomoya
kubalulekile ngoba umoya ongcwele uyanika nespeed. Abantu unika ispeed ba-appointe kwenye indawo ongazi nokuthi uqala bathi kunobungozi ungena uthi awuno-work. Banophethe la indawo seziyaphathwa nesiteji banophethe la ufike unespeed bathi mara lo mama ngazi waqala izinto ezizomqaka wathi umncane na wathenga imoto uthembele bazalwane ngicela ukuthi nathi esiqala amabhizinisi ispeed sisithola kumoya ongcwele ngoba uma ngabe umoya ongcwele ungekho siba nefear instead of ube ne-boldness. Umuntu onespeed sesiborini ukwazi uconfront izinto unapologetically so because you have received the boldness of God. Ngene lapha kwakho maka-enje uthi umoya wethupheko uyathupha kulo muzi lo nyaka uphela idlwane ingakakhiwa lo nyaka uphela ingakaqashwa babuza abantwana babuthembeni ukuthi kugcwaliswe ngesipidi ngoba ibhayibheli akasiphathi umoya wokugcwala kodwa usupha umoya wamandla newobuhlakani. Bafowethu ngifuna ukunisiza namhlanje njengoba senamukela umoya ongcwele suka lekwesabeni njengoba senamukela umoya ongcwele. Izenzo 19 verse 1 bathi beshumayela abafundi bashumayela ngoJesu kodwa bangamazi umoya ongcwele wababiza uPaul wathi senawamukela yini umoya ongcwele bangasikezwa nokuzwa uthi khona into ethiwa umoya ongcwele uthi manje nabhabhatiselwa kuluphi ubhabhatiso bathi likaJohane litobabeka izandla they received the Holy Ghost, lives changed because umoya ongcwele unikana isibindi. Izwi bazalwane bona nje uqeda ukuzoreceive imoto ngikhambe apply because in the spirit it is done. So which Holy Spirit did you receive? Because the Holy Ghost gives us boldness. Bazalwane yini besenza ukuthi senze izinto engaphezulu amandla ethu sibatha ispeed. Ispeed. Yini bazalwane? Speed. Then number 1, uJesu umuntu ufakaza ngoKristu ebandleni. Number 2, umuntu uphana ispeed uzoyifunda nofeka ufuna ube phezulu. Number 3, the Holy Spirit produces fruits of the Spirit in the life of a believer. Galatia 5 verse 22. Bengizongena ngizobalitela uSikhulu nofeka umuntu masomtholile bazalwane. Agena wakaripapaphe. Shikakaka. No. When you receive him, umoya ongcwele you must reflect iy'thelo zikamoya. One of them uthando. Uma ibandla ulibona libanda othandweni abazalwane bangasathandani bemahlala umoya ongcwele noma bangabhavumula neli umoya ongcwele uyosifundisa ukuthanda. Sithanda singafuni yakwazi lokho. Usukuthi yazi lobe ngithi ngidila naye kodwa umoya ongcwele ahlula. Uyofika nini mabhosi la umoya ongcwele ahlula wena. Bazalwane ahlule. Wathi bebeyabhoka ukuthi lo ungenza ukuthi nokuthi uzonga ahlule umoya ongcwele. But bezamisa usingabi nendaba ukuthi umoya ongcwele akabusi. Usakini lokho kusifanele use ekhaya. So umoya ongcwele bazalwane uma ayifika the third point ngitwenzani? You must produce ama-fruits. Thando, bekezela, ukuzithoba, injabulo, self-control. The rest ayibazalwane. Umoya ongcwele uma afika empilweni yakho asimboni ngawe urola, sibona ngey'thelo oyiproducer. Uyakwazi umuntu ukuthi angaweli phansi kodwa abe nomoya ongcwele. Ubona ngey'thelo. Unothando lomzalwane, unokuzithiba lomzalwane, uthobekile lomzalwane. So lo wabala wena ukwazi ukuzehlisa. Nawukhuze ikhote ekhothane ngakhothi iyayikhahleka ngoba awunazi iy'thelo zikamoya ongcwele. Njawena bazalwane mawuney'thelo zikamoya ongcwele kose balulekekile bajwayele ukuthi abakhuza vele unona uthatha ipilini uthi ngizaku babangale masothi ngizwile ma ngoba umoya ongcwele uyakutuba. Yebo. Umoya ongcwele uyafundisa ukuthi into engafanele uyikhulume. Yabeka ukuthi DJ mina ngijwayele ngilost wena usesekude. Fanele usindiswe njenge-Good Friday. Fanele sishumayele kakushibhangeni kabusha. Umoya ongcwele fanele afundise ukuthi mind what you are saying. Uzizwe. Zizwe misifuku ukuthi lento ngizoyikhuluma ayisimnandi kwamina. Why fanele ngiyitshele omunye umuntu? Umoya ongcwele othema ilimi lomzalwane. Bajwayele babathi bakhophoza nawe. Umuntu athi ulethe ifoni vele utshela ukuthi mali inkonzo yabamnandi kade. Sewumaphoza bathi Knox don't do that. Biza Knox don't do that. Bona ikhike ibhobozi yakamfundisi. Icheke one side.
nawe kuphayiza hey you must vakela ngoba unomoya kaNkulunkulu ayikuzenza into ebaleni kwethu khwelela aphuma nje umzalwane ukhoba wona ngezwela abathula ubamba loyo wena Imezene le sholi ngale Witbank iyangicaka kule snacks yantoni melody sikane try awuyazi wena nalo nto mazazo yafakaza sithula siqalile sithula azala uMoyingcwele uyena ozosifundisa bokwazi nalelo ukuthi umuntu nawumonile uye uyosehlisa uMoyingcwele akinabone wena bathi akakuze ngama victim umuntu nawumonileko uMoyingcwele ufundisako ukuthi asinanga kakhulumi kahle angenzi kahle hayi pride ukuthi never awusesekude wena ufunda bisho akusasa kuthi manje umuntu uthi yazi sinokudlala mara ngathi angakakhulumi uMoyingcwele ngoba uNkulunkulu ufuna sonke sihlalisane kahle ngokuthula so lapha kufanele simlalele yatho cabanga bamncane abalethu bantsukuma nawe indaba yale mnandi eserious uyaxoxisa uvela ukuthi ihloko yakho le yatringa wena umhethe uzwe ukuthi umhethile mara wena ukuthi ujayele ngikharake phela no mase sinoMoyingcwele the Lord needs to teach us needs to uzokhuluma ngana thina abanye bazalwane sizeba lokugcotshwa ke wathi waphatha thina kabi uGcoko livelelizwe ngaphambili ukuthi inhlamba kayiwani iphume kuyo akuhuku umzalwane akhona lapha kanti so uMoyingcwele ufanele asifundise bazalwane ngiyafisa ngizwe le uMoyingcwele ufanele afundise uMoyingcwele manje uMoyingcwele uyakhuluma nathi asilaleli Usabe athome yahleba uyakuyezwa kumele etshelwe ukuthi lelenza kaisini mara ngiyakhuluma hayi nangithula lokhuluma wena uyamthola ibhabhadisi wena thula ngithula lokhuluma wena umbhabhadisi thula master lelo yokuhamba noMoyingcwele master cabanga uMoyingcwele okuthethelela njalo afundise wena ungathetheleli Kantas. Oh, tethelela wena njalo. Omunye uzela izolo ubuya somewhere. Ngiyabeza. Sangashadile ubuya somewhere ebhizi. Beka jumpa qhuma khona la. Akuthethelela uMoyingcwele. Wena unalento ukuthi uzibambana. She broke my heart. Nase kubona le mission broken. She broke my heart. La bazalwane. uMoyingcwele uyathethelela. Usifundisa nathi kwenzani futhi ningisize barareka nangibhubha onangabhubha lelo le kusho umfowabo salezo belingasibeka emadhuzelana nombeke enzasi le mina ningibekela ngoba mnye wethu esihogweni anini wethu ezulwini noyithundo ngena so manje esihogweni nobelibambele ubuthi amsona kusekulate ngiyoje the Holy Ghost ayibazalana sengiyaqeda ngibekezelele wena iphuli ikhona umuntu ufanele aproduce ithelo yena uzasethula aproduce ngeke wena umoya weqiniso ube namanga alula wena amanga kuwe uyawaplana futhi beka mina ngidinga ushuma laboratory namanga uyawaplana ngisukuthi angakayothanyela lapha esondweni last day ngakhifa ngaba sikuthandazela ukuthi sibeletho sesirayi hayi ngiba nje sibuye mareha ayidala lena yabona bafethu ngicela nje uqiniso ngisahleki yabona every time when you come to church wena uzajulile konke yabona mama into kwasisiwarele ningabo wari ukuthi anifakaza wari ukuthi izwi laphuma mana lishintshi wena yazi maswala ukuthi izwi laphuma lakufundisa awuguquki kuba wese you must see ukuthi hey phela kunabantu elithi phephe uJesu banikelile ukuthi bakhona izinto ezingekho ngoba ubathe abezo uthi uJesu nento yakho ungaxolele uyayisupport akala weneso azakula yazi ngiyamdinga lo ngiyambona ngizamveza akala lo Jesu
ngodawana uyayena nje la enkosini hayi ngoba uthwele umoya uyakubanga ibruwari ifuna ukuphuma ngoba umuntu ufuna ukungena kuyabhala izizwe ezimbili ziyakho bekunjani enkonzweni nangona abantu bawa ngezwane ngoba bekulwa izizwe ezimbili. Yokugcina bazalwane siyayithanda sonke lena mngayithanda. The Holy Ghost works miracles, signs and wonders. Brackets, he is powerful. Izenzo 2 verse 10 yakaKornelius nezenzo 19. Umoya ongcwele any characteristics yakhe seswathole namandla. Uyasebenza. Animazi nina ne? Umoya ongcwele usebenza wenza lento ebizwa ngama miracles. Imihlobo. May you receive a miracle after today. So that umuntu umoya ongcwele wenza ama miracles. Umoya ongcwele makafika empilweni yekholwa wenza imihlobo wenza ama miracles. Impilo yokuzalwa nomoya ongcwele ichithima ama signs and wonders, ichithima ama miracles. Yonke into yakho yenza lula gogo. Akakwazi ukuchaza sisimanisa nebantwini nabathi kuze njani. Uthi I can't explain ngoba you live a miraculous life. Miraculous lifestyle. Impilo yakho usesomfuthi yonke into nje ukuthi wow, and you can never reference your own strength because of umoya ongcwele makafike. Alifuni impilo njalo bazalwane. Impilo yemihlolo, impilo amamiracle. Yonke wethatha imoto la uvele qualify umuntu ongaqualify. Iyona miracle uqualify umuntu ongaqualify. Angazi nayo ongathini. Usabe no drive ikole yakho ucaba ukuthi ka dealership azofuna yazo nathi uqualify ngemistake. Nasi check isisa kahle. Ngoba imiracle ayifika ifahla iAI, ifahla credit score, ifahla everything. Uyifake ibhazabhaze ngomusa ahlale emzina yedwa angazi nayachaza ukuthi ngene njani lapha igrace. Umoya ongcwele makaphile empilweni yebeliever bazalwane kuba nama miracles. Are you ready to receive a miracle? Are you saying, Lord, I need a miracle? Let me declare something. May God give you a miracle in this month of April, the month of revival, that will silence your enemies. Yabona makabe unezitho zazukuthi ziyayazi impilo yakho sezize ziyakhulumanyana. Nkulunkulu kule nyanga kaApril akakuphumshona. Ngizwele it's a miracle mapostute. You must expect the unexpected. May God ponder you with his miracle. Akasha ngempama yesimangaliso that will silence your enemies. Abantu ababuzana ngawe, abantu usindiswe phathu uyahlupheka, usindiswe phathu uyakhala, usindiswe phathu wandothulwe. Ngikukhulula kakhulu ngempama yesibusiso. May God give you a miracle. Enzele nabantwana bakho that miracle will silence your enemies. Ikhona bazalwane. uNkulunkulu wake waletha imiracle uIsrayeli ngomfana omncane ngoDavide afuna ukuvala umlomo wezitha amaFilisti. God can use imendelelekile bazalwane to perform signs and wonders. Kuze izitha ivale umlomo. I'm waiting for that testimony. But in this month of April, God will vindicate and silence your enemies. No, so many overload. There will be an overflow, because we are believing God for miracle. You need to remove a certain language. Teaching discuss. For me, reverse that thing we could discuss for one and not for me. I am a kingdom citizen. I am a royal priesthood. I'm a holy nation. I am a chosen generation. Using those that I see the way economy as South Africa. I see what because when Jesus says yes, nobody can say no. So when the Holy Ghost comes in the life of a believer, when's a mission? When's a manalish? And believe you me, after today's service, after today's service, yes, you why system for the ones monthly. We always a lot to Moreka Malad. But I was Fagas and Alengela.
asebenza kukhulule kungabi neyithelo. Kuzofakaza abantu esimabheka sibabone bangaqualify ukufakaza, because it's going to be a miracle. Abantu bazobafakaza la baloko bathi wait yokuqala ungabethi izandla nasi isitho wait ungabethi izandla, because God is in the business of performing signs and wonders. Those who remember when before we started our fasting January, I said mina umuntu ngithiwa wathi unyaka wa miracles njengoba kuyinyaka yedlule. So bazalwane, expect miracles in your life. Expect izinto ezi-extraordinary, that are extravagant, zizokwenzeka, supernatural happenings. Praise the Lord.